When you see people surrounding you, stop fighting with them. Naho nanyura Even if I pass mu gikombe cy'igicucucuro sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe ahantu hari ijambo Farawo ntabwo ahatura Farawo atuye mu buzima bw'abizera kuko believers because there's no word. Touch your neighbor, tell them you have no problem that God never gave his It amazes me when I see a Christian, because of the spirit of Pharaoh, they get a comment on the pastor. That the pastor has talked badly. We should cry. If the worldly life and the person we lose them, what if I am dying when I'm a pastor? And why can't you sit down and serve the church? I request the Christians at the time of fasting, this spirit of people fighting, it is Antichrist, it is the spirit of the devil, but everyone is blind now. They're not seeing fighting. This one is backbites, another one is unity. It's an answer for a lot of things. So unity, Pharaoh cannot allow it to happen. I'm going to tell you things this Pharaoh. I like telling people if you don't have anything to help others, then leave it. Before you help others, first help yourself. If you help yourself first, then others will be helped. Being helped is not what you put in, but to be helped by how we are supposed to help, and what is helping you will help us. So we clap hands for God. Today the theme of the word says, how can I succeed against the spirit of Pharaoh upon my life? How can I overcome the spirit of Pharaoh in my business? How can I overcome the spirit of Pharaoh in my marriage? How can I overcome the spirit of Pharaoh in my body? The life you're in this world, we encounter with a lot of things. We encounter with a lot of things with crosses. Sometimes we start to fight battles in a worldly way that we shouldn't fight those battles. I want to tell you, what you see in your life, that is not the first time you see. The word they say about you are not the first one. You being discouraged, you are not the first one encountering God. There's other things they encountered things before you were born. There's some others who were born before you leave. Others they're messaging Jesus before you leave. There's some sickness that others got. Before you leave, there's others who fell. Like the way you're falling apart. Touch your neighbor. Tell them whatever that you see and is hard. There's a way you should know how to do it. Because you're not the first person to encounter it. At the Old Testament, when I did it helps me. It's like a helper lesson. It gives me life. When we see in Esther, this lady, she used to respect God, but to delay being answered, God answered, even if she delayed, but God still answered her. Jesus be praised. And when we look at Mordecai, the first word she ended with glory. I want to tell you today, when you're glorious, you being disrespected in life, you not having a word, that discourage you. It is not a put you in a black shadow. It is an explanation of glory that God will give you in the future. But for you to attain that glory, there is a way, there's characters of confidence. There's a way you should go. If you see life going hard for you, read in the Old Testament. If you want to be filled by the Spirit, read in the New Testament.
Jesus be praised. Bwana asifiwe. Jesus be praised. Uyu mwuka wa Pharao And this spirit of Pharaoh wagiye unaniza Abisirayeli gave cyane. Israelites a lot of time. Abisirayeli ntibamenye Israelites didn't know why. turimo tunanizwa. Why are we being Kuki tudatera discouraged? imbere? Why don't we Kuki prosper? tutanezerwa? Why don't we rejoice? Abisirayeli Israelites, bakiri kwa when Pharao they're still in Egypt, nta munezero bagize. they had no happiness. Barakoraga bagasa They n'abakorera were like the ubusa. ones who No work in mw'iterano vain. dutema Even abakristo this, we have bakora Christians bagakorera who ubusa. work in vain. Barakora cyane They work a lot, ariko ntibabone but ibihembo you don't byinshi. see the rewards of what Kuko they ni do. ubuzima urimo. That is the life you're Harimo in. n'abandi There's babayemo. other people who live Ntabwo in ugomba it. gucibwa You intege shouldn't be n'ibihe discouraged uri gucamo. by times you're Abandi passing. bajemo The ones who ariko started it, bitwaye there's a way they babisohokamo. conducted Nawe themselves nubimenya better. If you ibyo know bihe it, bibi those bad times bizashira. will end. Nje kukubwira ngo I am here bizashira. to tell you it will end. Uyu mwuka wa Pharao This spirit of Pharaoh, akazi kawo mu isi its job in the ku world, Bisiraheli on the Israelites, kwari ukubananiza. it was to disable them. Ndamusengera uyu I munsi pray for you buri today. kintu cyose kikunaniza Everything that kiva disables mu you, mbaraga z'umwuka wa that comes Pharao, from the spirit of Imana Pharaoh, ikigutsindire, may God remove Imana it. May ikigukurireho. God remove it Nje for you. kukubwira ngo I nta am muntu here to Imana tell you yaremye, there's nobody that God nta muntu created. Imana yaremye No one that God kugira ngo ababare. created for them to be sad. humuriza mugenzi wawe. I'll tell your Mubwire ngo neighbor, ntabwo waremeye you kuruha. weren't created to be weary. Mubwire ngo ntabwo waremeye You kuruhira weren't abantu. created to be weary, work for Mubwire ngo others. ntabwo waremeye You guherekeza weren't abantu. created to follow Ibyo others. byose ucamo All of things that you bifite can't inkomoko see yayo. has its origin. Icya mbere, The first thing, uyu mwuka wa Pharao this spirit of Pharaoh, Yesaya yarawuhanuye. Isaiah prophesied about it. Yesaya yarawuhanura Isaiah prophesied uburyo about uyu it. mwuka The uzananiza way abantu. the spirit will disable kings. Dusomere Yesaya Read for us Isaiah ibice 19 chapter 19 n'umurongo aho ngaho wa gatatu. and verse 3. Isomo umurongo waho wa gatatu. Hera ku murongo wa mbere ugeze kuri 4 na Start from verse 1 to 4. Ibyago abanyegiputa bazabona, ibihanurirwa Egiputa. Dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta aragenda ajya muri Egiputa. Ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye. Umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Kabiri haravuga ngo nzateranya abanyegiputa bisubiremo, umuntu wese arwane na mugenzi we, umuntu arwane n'umuturanyi we. Umudugudu uzarwana n'undi, ubwami buzatera ubundi bwami. Egiputa hazakuka umutima, nanjye zica imigambi yabo. Abanyegiputa bazaraguza ibishushanyo n'abapfumu, bashikishe abashitsi, barogeshe abarozi. Abanyegiputa nzabagabiza umutware w'umunyamwaga, kandi umwami w'umunyarugomo azabategeka. Niko Uwiteka umwami nyiringabo avuze. Bibiliya itweretse iki? The Bible shows this. Bibiliya itweretse inzu The Bible is y'umwuka showing us about the spirit wa Pharao of Pharaoh, uzakora ku what it banyegiputa. will do on Egyptians. Nimunyumve neza. Listen to me well. Uyu mwuka This spirit, numanuka if it descends, hari ibyo uzangiriza, there's some things it shall hari destroy. ibyo uzica, There's some things it shall hari ibintu kill. bitazagenda There's some neza. things which will not go well. The first Bibiliya thing, yatubwiye the ngo Bible says, umutima the w'abanyegiputa heart of Egyptians uzashongera mu nda yabo. be amidst it. Dufite abantu bariho We have some people who ariko imitima believe, itariho. but their hearts are not Iyo in bavuze it. gusho When they say me babaze as ku nothing, ikintu they say cyayaze that at some cyarangiza then kikarangira after it is isho. melting, it is melting. Uyu mwuka This spirit wagombaga kubateza was ibibazo supposed to bring them bituma problems imitima yabo that will make their hearts ishoka. melt. Dufite abantu We basenga have people who ariko pray, imitima yabo their hearts yarashotse have already kubera melted ibyo bene se, because of what abo they have put, basenganye, and where they abo went, bavukanye, where they abo bakoranye, the ones they worked for, yabakoreye. they did to them. Ndagusengera uyu I pray mugoroba, for you this intambara evening. uzajya ucamo The zose, troubles you've been ibibazo uzajya uhura the nabyo problems you've been ntibigashongeshe suffering, umutima let it wawe. not melt your Niba heart. waravutse ukora neza, Imana ikeneye gusoza ukora That means you neza. to end where you Iyo are. bagukorera When nabi, they do bad to tubakorera neza. do good to Niba them. kuvuga nabi, If they tubakorere backbite neza. you, do good to them. Iyo umwuka wa Pharao When the waje, spirit of Pharaoh ikintu comes, cya mbere the ukora first thing that you unaniza does imitima is disables hearts y'abizera. of believers, Imitima igashonga, and their hearts melt. bakabwiriza abantu They badafashwa preach where people n'ijambo, are not blessed by the word. bakabwiriza abantu They ntibumva preach where Imana, people don't live bandura abantu They ntibumva uburyohe prophesy people don't feel the bw'imvugo y'Imana, sweetness of the word kuko of imitima God. yabo Because their hearts yarashonje
I've already melted. I've already melted. I pray for you today. When the heart is melted, when it has already melted, melting. Whatever that your husband can do for you, always see bad things upon them. Whatever your wife can do, always see the bad part. What your pastor can say, you cannot see that it is good, you see that it's bad. The first thing this spirit did, this spirit made people fight against each other. Today it's a problem. The servants of God here outside, they are fighting against each other, and they fight. And the apostle of God, when you read in John chapter 17 and verse 20, Jesus says, I am not asking for this only, but I'm asking for the ones who will believe in me by the word that I've given, for them to be one in united. The Lord wants us to preach when we're united. He wants us to work in unity, servants of God. And because our hearts have been melted, servants of God are fighting against each other. Jesus says, for the worldly people to know that I'm the one who sent you. It is not the prophecy that you'll put out. It is not the mountains you shall climb. For the worldly people to know that I'm the one who sent you. Know that I'm the one that you serve. It is the unity that they will see in you. I pray this evening, may this person make servants of God fight against and they fight against each other. The spirit of Pharaoh. The spirit of Pharaoh. I am crying. I'm telling God in the past, there are no powerful pastors. There are no mighty servants of God that can express, and this spirit departs. For the worldly people to know well that it is God who sent us. It is not the miracles we shall perform. It is not the prophecy we shall prophesy. For the only people to know that we pray, it is unity. I pray today, our Christians, I'll fight your battle. I'll the person who leads you. I'll fight the battle of being connected by the prophets that God gave you. God, He doesn't work in a place where there's separation. He works in a place where there's a spirit of unity. For the worldly people, to know that I'm the one who sent you. It is unity. I pray for the worldly people. Sing in unity. If you see that a person bring division and make them split and if they hate love, make him in the temple and they lead to that pastor that we have them. But the power of God continues manifesting in His church. And the glory of God continues to be manifested in us. So this spirit of Pharaoh, what it brought division. There's nothing that people are there's nothing that the prophets of long ago they didn't do. I don't nor support these things. But there's nothing that happened today for the people who read the ones of the Bible didn't do. The spirit of Pharaoh have already killed people's eyes. I'm beseeching you as Christians, if you see a servant of God in uniform, do not put their nakedness outside. Jesus became a good example. When Aaron and Miriam had disrespected Moses, God never gave them away in the family. He told Aaron, He told Miriam, He told them, you Moses, come and we go in the temple. The temple, our things are treated of God. It shouldn't be public outside. It should be ended in the temple. That is why good the church, the role of the church, is the mediator of people and God. That is the value of church. We will not be come here in church for us to be connected by God through the truth of the word of God. I pray for you this evening. Touch your neighbor. Tell them Imana izemera kuri umukristo mukobwa huza na mama wawe musore huza na papa wawe Imana izagaragariza ko ukijijwe by'ukuri
bakozi b'Imana servants of God, muze n'abayobozi Imana connect to the leaders God puts icyo in nicyo front. kizagaragaza That is ko what will show Imana us y'ukuri the God iri mwebwe is in irababwira you. ngo He told them kugira ngo abisi for the worldly people bamenye ko ari jye to know wababwiye that I'm the one who sent ni you. ubumwe It is unity. kora mugenzi ubwire ngo Touch your neighbor. ubumwe Tell ni them imbaraga unity is power, strength. mubwire ngo ubumwe ni imbaraga Unity is strength. kuki abakozi Imana baryana Why do servants of kuki God fight? abakristo badahuza Why do n'abashumba Christians babo not connect to their ni pastors? umwuka wa Farawo It's the spirit of Pharaoh wazanye kurangaza abakristo brought distractions to kora kuri Christians. mugenzi wawe Tell your neighbor. mubwire ngo uyu munsi Tell them Imana today. iguha imbaraga May God give you zo power kutarangazwa of not being n'ibyo abantu distracted barimo by bakora what people are doing ngo bitume utakaza ubumwe for it to make you lose your unity. iyo watakaje ubumwe When you lose unity, ubusabane bwawe n'Imana your bubi relationship with God is destroyed. Farawo Pharaoh, uyu mwuka we his spirit, icyo wari ushinzwe what he was ni supposed to do ugutandukanya abantu is to bahuriye separate people Ijambo from ryavuze united. iki? What did the word say? umwami azatera And undi the mwami king will fight against another king. ishanga rizatera irindi The shanga city will go against another one. ko abantu bazareka Imana People will leave kubera God ububi bw'abakorewe because n'abantu the bandits abasengaga ngo bazajya they kuraguza will go abandi bazajya to gushikisha others will go uyu munsi to turimo the turabibona Today we're seeing umukristo it. yagera mu A buzima person bugataye they did when they're not atabanye neza n'umugabo when they're n'umugore not good with aho their gusenga husband. Imana Instead of ngo ajye praying ku God, musozi they yigiye go to the Imana mountain and ahubwo please akajya God, kuraguza but they go into the wizards and witches. ahubwo akagambira kwica mwene They se plan how to kill their brethren. akagambira kumukura ku isi They conspire against them. ibyo ni ibyahanuwe na Those Yesaya are the ones which are prophesied by byagombaga Isaiah. gusozwa They n'umwuka wa suppress Farawo nasenga uyu munsi I uyu pray mwuka wa Farawo today, this spirit of Imana iwukure mu bantu Pharaoh, may God bayimenye remove it in the people Imana who iwukure can't mu love Him. May basenga God remove it from the Imana very iwukure May God mu bantu remove it bitwa ko from bazi the Imana people that they know God. biranangaza It amazes iyo me mbona umukristo when I see a Christian, kubera umwuka wa Farawo because of the spirit of yandika Pharaoh, komenti they get a Kumushumba. comment on the pastor, akanezerwa no kumushumba yavuze saying nabi that the pastor has talked badly. tugomba kurira We should cry. niba mu buzima bw'isi If dupfusha the worthy umuntu twakundaga tukarira kuki jyewe nimba mpfuye what ni if I am padiri dying when I'm a tutapfukama ngo pastor? muririre And why itorero don't you sit down and n'abasaba pray for the church? abakristo I request kugira ibihe the byo Christians kwiyiriza at the time uyu of mwuka abantu barimo fasting. This baryana spirit of ni people antikriste fasting, it is n'umwuka antichrist. wa satani It is the spirit of the ariko abantu bose devil. bapfuye But amaso everyone is blind barimo now. bareba kuryana They're yarahaguruka not seeing akavuga fighting. This one ndagaruka backbites, another one ndagaruka backbites, another one backbites. This is the spirit of antichrist. twebwe nk'abasenga Us as the ones who twebwe pray, nk'abarinzi us b'inkingi as the ones who mureke pray, tube maso let us be watchful. ntubasubize Do not ntubandike listen na them. komenti Do not even nubona make a ibintu comment. bitagenda If you see things that tukamusengera go ubwoko wrong, bw'Imana and pray for the bariya kingdom of barimo God. baryana Even the ones who are Kristo praying against them, yarabapfiriye Christ died for them. Hello. torero ntitugomba kuryana Church, we shouldn't fight against torero each ntitugomba other. We gusinzira shouldn't be bene wacu hanze our brethren barimo baryana outside when they're fighting against each yaba mu other. bindi mwene And wacu if they're bad, they're yaba our umunyengeso ni brethren. mwene And if wacu they're bad habits, you're our ntabwo siblings. tugomba We kunezeza shouldn't be yewe pleased. ndava kukuburira I iminsi will ibiri depart on 7 Imana days, ibibone and God will see it. sinshaka kubona I abakozi don't Imana want to see baryana servants of God muri bo fighting nibo each Imana other. izaca And that is where muri bo God nibo will fight. bazakiza And indwara that is where muri bo the nibo Lord bazatuma will turongorwa bamwe na bamwe muri bo nibo bazasengera igihugu amahoro akaboneka muri bo nibo amaso y'igihugu muri bo bazasenya iterambere turibone mu gihugu kuko basenga because they have prayed God. basenga uyu munsi I pray today. Imana ibafungura amaso May God open your bongere eyes kuryama and don't ndashaka sleep ngo in bed. social media zo I mu want Rwanda all the social media bavuga in ubutumwa Rwanda bwiza to talk about bajye the gusebanya gospel, to ntabwo talk Imana about yadutumye God kuvugana didn't send us yadutumye to kuvuga one Yesu body wapfuye to talk about Yesu the Jesus who wazutse died and the one who icyo ni cyo Imana resurrected. That is idushakaho what God wants from us. Abefeso 2:10 Ephesians 2:10. turaba Imana You are yaremye the ones God created. ituremeye imirimo Created myiza us for good works. imirimo myiza ni What are ugufashanya the good works? It is imirimo not myiza ni good works ukwihanganirana are to bear each imirimo other. myiza ni Good ugukomezanya works are to strengthen each imirimo other. myiza Good works. si ugucanire It is not to discourage each other. uyu mwuka wa Farawo This spirit of Pharaoh wazanye separasiyo brought separation and twebwe division. twirebe ibiri kuba As we let us not ahubwo see twireba what's n'abantu happening ntacyo and bapfa not people. ahubwo duhangane n'uyu But mwuka let wa us Farawo fight with this spirit of uri kwica Pharaoh, amaso mu which is kutamenya killing their eyes and kora not imbaraga knowing. z'amasengesho Quiet power of prayer. nta kintu ufite
upfa na mugenzi don't have anything that you imbaraga z'amasengero wacu ntacyo worship mufite there's mupfa nothing that you find bakristo against ntacyo Christians. mufite mupfa There's nothing n'abashumba that you might be n'umwuka wa farawo It is the spirit of ushaka Pharaoh kunaniza that itorero wants to ry'Imana stop the church of ntabwo ari mu God. Rwanda It is gusa not in the ni ku Rwanda isi only. hose It is worldly. ngo minsi y'imeruka In the end times, urukundo rwa benshi the ruzakona love of other people will kubera be ko umwuka destroyed farawo yaje because of the spirit of abantu Pharaoh. bazaba bigira People ibyigenge will become independent. bazaba ari They nashima will become ngo bazaba ungrateful. And badakunda they will abantu not be loving ndasenga uyu others. munsi I pray today. Imana ishoboze May God gushoboza enable me, gupfukamira enable you itorero to ry'Imana kneel for the church of gusengera God, abakozi to b'Imana pray for the servants of ubumwe God. Unity n'iterambere is prosperity. kora kuri mugenzi wawe Touch your iyo mu neighbor. rugo harimo ubumwe When in the marriage there is iterambere unity, kuza biroroha then prosperity to come is iyo easy. itorero rifite ubumwe When a church has abadayimoni barahunga demons are nta casting away, kuziboneka there is abantu nothing barakora left. bagatera People imbere work and ubumwe prosper. ni Unity igisubizo cy'ibintu is byinshi an answer for a lot of things. ubumwe rero So unity, farawo ntiyakwemera ko buba Pharaoh cannot allow it to ngiye kubabwira ibintu I'm going bitandukanye to tell you uyu things mwuka wa farawo uzana this Pharaoh icyambere brings. One, uyu mwuka wa farawo this spirit of Pharaoh, wica buri kintu cyose it kills everything cyiza good kikiri gitoya when it is still growing. icyambere mu gukora The first thing that this spirit wica does, ikintu cyose it kills cyiza everything which is kikiri good gitoya that is still uyu young. mwuka wa farawo This spirit of Pharaoh, utera abantu kwiyenerva it makes people nervous, gucika curious, intege to be discouraged, bagakora bagonona and they work with umuntu akaza mu rusengero a n'umwana person comes on their yahagera child when they reach za there, bigugu all those bitangirije things which are not safe. farawo akabikorera Pharaoh works in yewe them. maze imyaka hawe And spend years Latifa here, ntukamwemere. and the people don't Ntabwo ari accept muzima. her. She is not good. ubona umwuka wa farawo That is the spirit of ntukamutega Pharaoh. amatwi If you don't ukinjira mu gakiza when you're irinda amagambo avoid the farawo word azana and the spirit kugira of ngo God kwangishe brings mwene him to make you hate your brethren. iyo ugitangira umuhamagaro When you start your calling, izi ntambara zigomba kuza these troubles shall come kugira ngo zigucine for it to disable and icyo wagombaga discourage you. gukora What you were supposed to do, ntugikore and for you not to do it. nka revera akahita akubwira Like a reverend tells you, uwo pasita fisto oh Pastor Fisto, namutanze nk'ibi bintu I have started ushobora it kuba before. intangamo I can come ariko before ubuntu you, bw'Imana but the bundiho praise of God bukankoresha on kuruta you weho and makes me more than you. kunanga si ikibazo Coming here Ahubwo is ni not a Imana problem, but if you can't do twuzuzanye it, let us complete each other. icyo nafite uciye What I don't have, you icyo give it to mfite me. What I have, I give kugira it ngo to you. izina For ry'Imana the name of rikomeze rihabwe God to iki be glorified icyubahiro eternally. uyu mwuka wa farawo This spirit of iyo Pharaoh, winjiye mu rugo when it enters ingo marriage, zose every marriage murimo home kubona that you're seeing, zirimo zikora which divorce are getting divorced, ntabwo ari uyu munsi it divorce is not itangira today that divorce is yatangiye started. kera It started long ago. akigera mu rugo When they reach uri your home, umukobwa you're a lady. farawo agahita The akwegereje friend comes to you. kubera ko irimo ibibwiye ngo irinde inshuti zikubwira amagambo mabi Tell your ku neighbor, bantu avoid friends who backbite you in other people. we yamubwiye ngo irinde inshuti mbi Avoid zikwereka bad ububi friends bw'abantu who show you the bad bajye bareka imana friends. ibikwiyerekere Let God show you the utabyeretswe bad n'abantu instead of being shown uyu by mwuka people. w'ikibintu This spirit bikiri kills things bitoya which are still young. bikiri bito Which are still young. turebye mu kuva When we look at muraza musomera Exodus, iwanyu you read at your homes. igice cya mbere umurongo wa 15 Chapter 1 verse 15 kugera kuri to 16 reach 16. farawo ashyiraho itegeko Pharaoh put a command aravuga ngo abana bose saying all children b'abahungu of all bakiri sons, all batoya boys are still bagomba young, kwicwa should be ariko killed. abakobwa But ladies ntibazaba and kuriho girls, let them not be killed. ikintu cyose Everything uzatangira ukabona gitangira that you ibintu start and you see that has ntukemere troubles, kukirekera do not farawo accept to leave it jya to ukomeza urwane Pharaoh. nacyo Continue to kuko fight icyo with kintu him gifite because umugisha that thing has blessings. kirimo umugisha Has blessings. kirimo umugisha Has blessings. nugera mu rushako If you reach in ukabona marriage, udahuza you n'umugabo declare that you don't connect with your ihangane husband, bear with them. yaneshereje abandi The one who fights with nawe others, uzakuneshereza he shall fight for you. pfukama Kneel senga down and pray. egera imana And approach igifite God. itangira What has a kizagira n'iherezo has an end. farawo ashyiraho itegeko Pharaoh put a law ngo abana bose babaho that every boy bavutse ako kanya who are bagomba born kwicwa should be killed. tangira bizinesi You start your business. nta muntu nabonye There's nobody that I've watangiye seen who bizinesi started a business. akiyijyamo Else they enter it and they get abanza profits, guhomba but they first get losses. farawo abashaka ngo kwerekeza Someone wants to show you icyo this. wagiyemo ko atari icyaha What you entered is not your icyo thing. wagiyemo ko What you utagishoboye entered, you're not able kugira ngo to do agukine it for him to discourage. bapasiteri muri hano Our pastors who dore are here, mwimitswe busha you're hari anointed. intambara muzahura nazo Problems you ntimuzazihanga encounter. amaso Do not
seek your ikintu eyes cyose on them. kikiri Everything gitoya that is still Farawo young, arakirwanya the Pharaoh fights kuko against azi it. ko mu batoya Because he knows in the niho harimo young imbaraga that is where there is itorero power. ry'urubyiruko When you rwiza have your igihugu good kikagira youth, urubyiruko and when the rwiza country has a good gitera youth, imbere it iterambere prospers. riri mu basaza It is not iterambere only Imana yaribitse prosperity mu God kept it rubyiruko in youth. mu bakobwa mwamwe b'abashere Ladies like you who are still young. kora kuri mugenzi wawe Touch your neighbor. ubwe gukira cyose uzatangira Tell them everything you shall start. kirimo kiranga When you feel like it's not working, don't live it. ubwe ntukakire Do not leave it or forsake it. tangira n'umusore fiançailles You start your engagement, fiançailles igiye gushya and when it's going to abantu be bagatangira wedding, kubwira amakosa people start telling you that ko mistake. batayakubwiye Why mbere don't they tell it to you uyu before munsi it? mugiye gusora The day that invitation you're going to put your invitations ni out, uko batangira that is when they start telling you his ni nawe uriya mistakes. mukobwa ntakizwa And that lady is not the Se nawe same. ntakizwa And the father also dore the igihe same. uzaruhirayo You're going there, you Pharao will marry. akagukurikiza amagambo Pharaoh follows you with ndagusengera word. uyu I munsi pray for you to Imana igufunga may amatwi God close yo your kumva ears amabwiriza ya and Pharao hear the construction Pharao of abwiriza Pharaoh. abantu bakiri And he bato tells people who are still bagitangira young, kugira ngo prophets abananize develop for them to be disabled. uri umukristo mushya mu itorero You're a new Christian in irinda church. usanzemo Then avoid the ones you found in there. iga strategy zo kubana Learn nabo a strategy to live with them. abo nibo Pharao akoreramo Those are the cyane ones that Pharaoh works with a akabereka lot of ko hari times. ibyo Say bazi that there's something that kandi they ibyo bazi know, bifite what they imbaraga know has kandi ibyo power, bazi ko what babizi they bafite know that amakuru they have news for it or information. umuntu yaje afite ishyaka ryo A kuririmba person came with having Muri gift Korera of agatangira singing, aririmba they nabi. start singing bad umuntu yaje afite ishyaka ryo choir. A kubwiriza person came having a gift agatangira of gukorera preaching, Imana they start nabi serving God aseta badly ibirenge when they're kubera complaining icana against genge it because of yahuye the nabyo people who disabled them. urugo Marriage or home. urushako Marriage runanizwa n'ibyo twabwiye is disabled by what we've been byinshi told, tutabonye a lot of things we didn't even see. wagomba kugabura saa sita The ibyo one who kurya should gutwara give the akabimuha saa food, cyenda no gives them a food. The man who should do the duties of the home start being lazy and divorce enters because of the spirit ubwo of twamaze Pharaoh. kumenya As we igihugu have known this tugomba spirit, kubimamaye we should icyo make dupfa ntabwo it. kintu icyo Whatever dupfana that we have is icyo not better dupfana than what we gifite connect. imbaraga What we have to kuruta icyo twaba connect, it is very powerful than what we can conspire against. uyu mwuka wa Farawo This spirit of Pharaoh unaniza ikintu cyose kikiri disables everything that is still kora kuri down. mugenzi wawe Tell your neighbor, umaze gushora muri bizinesi zingahe how many business have you invested in? zingahe umaze gushora How many businesses have you umaze invested in? gutakaza inshuti How zingahe many friends have you lost? reba Look at what you have done. reba Observe. watangiye ucuruza ubunga Started uyu munsi ugeze mu selling myenda car, but now no mu you're in myenda clothes. ntibirapfa Even in clothes is ni ikinyoma not cya done. Farawo It's a lie of icyo Pharaoh. ngicyo watangiye That that you ntabwo started cyagira amahoro cannot kuko have Farawo peace. arabizi Because Pharaoh knows that uzatura you will uzafasha see, umuryango you wawe have the ubuzima bwawe family, and your buzahinduka life will change. kubera ko Farawo So azi because neza Pharaoh knows well muri icyo that, kintu harimo that imbaraga means there is power zihindura ubuzima that bwawe changes your life. azakoresha He ibishoboka will do anything in his mind kugira ngo icyo kintu for that thing, utagikora uneze for you not to do it when you're happy. bangahe babwirizaga How many people used to preach? uyu munsi bacitse intege But today the bangahe disciples, batangiye kwanga insengero how many they bangahe started to batangiye churches, kwanga how abakozi many are b'Imana starting to hate ngo servants of kujya mu God, rusengero no to kutajya one church now ngo going to byose ni church, kimwe everything is the kubera same. uburyarya Farawo arimo Because of the akoresha hypocrisy akajyanisha abantu Pharaoh b'Imana uses to make people fight against ndabasengera each abana other. I banjye pray for you, my abantu Imana children, yamaye the people gushora that God led mureke me to. duhuze ubumwe Let us connect ntidukemere umwuka wa Farawo Let us not ko allow the winjira spirit of muri iriya Pharaoh torero to enter iyo his icyo church twapfa because of uko what cyaba kingana cyose however it is. tuzicare Let us tugikemure sit and nta solve kintu it. cyananiye There's Imana nothing that is a negative to God. Nothing. ntacyo Nothing. nta mugome There musengana is no bad people you nta pray muntu with. kwanga uhari There's hano nobody who hates you in n'umwuka wa Farawo this. It's the gusa spirit of Pharaoh only. kubera kuri mugezi ugiye ku mugabo wawe ntabwo akwanga Touch your neighbor and tell ahubwo him ni that Farawo doesn't hate winjiye you, but it's the spirit of mubwira ngo umugore wawe Pharaoh. ntabwo The akwanga wife doesn't ahubwo hate ni you. umwuka wa Farawo winjiye mubwira ngo abana ntibakwanga mama ahubwo ni umwuka wa Farawo winjiye uri mu kurwanishwa kwizera no gusenga no kwiyiriza ntabwo ukurwaho n'amagambo ntabwo ukurwaho no gusubizanya ukurwaho no kwicisha bugufiya tukararama tukareba hejuru nicyo gisubizo Dawidi That yatanze is the solution that they aravuga ngo nduburira amaso I yanjye am putting my Uwiteka eyes on the Lord kuko God gutabarwa because kwanjye my hands nta are saved. handi There is nowhere else it can kwaturuka originate from. kora kuri mugenzi ubwiye ngo umwuka
Touch your neighbor and tell him the spirit of Pharaoh is Ubwira not ntabwo moved ukurwa no by acting gusubizanya. each other, nor by Ukurwa fighting cyambere no or guceceka. fighting. Kabiri By keeping gupfukama. quiet and kneeling Kwiyiriza down ubusa. and fasting Kwizera no and to believe guhanga amasima. and to put your eyes on God. Bizagufasha It kwirukana will help umuntu. you to change Mu that rugo spirit rwawe. in your Mu home, kazi in kawe. your workplace, Mu gihugu in cyacu. your country, Uyu our mwuka country. ntitusengera. It is destroying Uriho the spirit. kubaho. It is Satani fighting abishaka. whether the devil wants it Atabishaka. or not. Urimo This kuravaho. spirit will be removed. Twebwe tuzi ikiwukuraho. As you know what is Ntabwo ari removed, amagambo. it is not Ntabwo ari prayer. ukwisobanura. It is not Ni explain. ugusenga. To pray. Kora kuri mugenzi wiwe kugira imyaka Imana Touch iguhe imbaraga zo gusenga. praying. Ndababara pastor. I am very hurt. Ndababara pastor. I am very hurt, Pastor. Iyo Like, mbona Imana when I see duhagaze. what God called Atari us cyo to turimo do, dukora. we're not doing Ahubwo it. Satani But the yaturanga. devil has made us confused or distracted. Icya kabiri. Second, Uyu mwuka Pharao Koko. what this spirit of foreign does, Kora kuri mugenzi wiwe. touch your neighbor and say, Urugo rwawe rutoya. your small home, Ugomba kurubera maso. you should be watchful for it. Nta wundi muntu urushaka ni There's Pharao. no any person who wants it than Pharaoh. Gutinda gutwita ati yakuyemo icyo. Lose to get pregnant, Nta they say kuriya they're ntabyara. aborted. They're barren. Watinda kubona akazi. When you delay to Cyangwa get a job, waba ukirongora. or when you still get married to many ways, your husband is chasing Pharao his agahita akora mu wife, nshuti and zawe. Pharaoh touches Ngo his n'ubundi nyina friend. yari umushinga. Even his mother was bad. Niyo mpamvu ibyo ukoze bitagiye. That is why whatever you do doesn't Kora kuri prosper. mugenzi wiwe ngo wihanga Touch amaso your neighbor and ibyo tell him, bavuga. don't put your eyes Ntabwo on what amaso people uravuga say. wa Pharao. Put eyes on that. What is everything? Kundana n'umukobwa. You get in love with a lady. Pharao ntabwo azakorohera. Pharaoh will not be easy on you. Umunsi baberekanya. The first time they will Nibwo intambara you zigiye hear kuba Pharao that is when azikubise. battles will come. Mwizitaho. Don't care about Murebe ku it. cyo mushaka Look at kugeraho. what you want to reach. Murebe ku cyo mureba. Focus on what you want to Focus reach. y'icyakuzanye. Focus on Bari what tureba you amagambo yatera your umugongo. eyes on it and turn your back on words. Icya kabiri. Second, Umwuka Pharao uzana. what the spirit of Pharaoh brings, Uza gukomeza ibintu. it comes to make things a big deal. Ahantu umwuka Pharao. Where the spirit of Ibintu Pharaoh barabikomeza. is, things they make it big deals. Ibintu bagira ute? They make things big deals. Kora kuri mugenzi wawe. Touch your neighbor and say, Kugira ngo ibyo byose urimo ukomeza umwuka Pharao whatever wakwinjira. you're making a big deal is the spirit of Pharaoh that has entered in you. Oya bimubwire. Tell them. Bimubwire. Tell them. Mubwire ngo nujya ujya gufata ibyemezo. If you go to make Ujye decisions, ubireba ko utabifatiye mu mwuka wa see Pharao. that you're not making them in the spirit of Pharaoh. Usanga umuntu yigize imvubi. Find a person they made themselves a being. Ntashobora They guhindurwa. cannot be changed. Ntashobora no kugirwa They inama. cannot even accept advice. Ntabwo uzagera kure. You will never reach for it Niba utazi gutega abandi if you don't know how to listen to others. ntabwo uzagera kure You will never reach for kugira it. ngo urugo rwawe For ruzagere your kure. home to prosper, Ntabwo ari reach for icyemezo it. ufata. It is not the decision Sibuze you ko take. gufata icyemezo I'm not atari saying that cyiza. taking decisions is Ariko bad. umwuka wa Pharao This spirit of uraza Pharaoh mu mutima will w'umuntu come in the heart of a person ukawugira ibuye. and makes it as a stone or rock. Umuntu ashobora gusambana A person ntiyibagire. can fornicate, they Baramubwira don't ngo respect, wabikoze. and when you tell them you've Ahubwo done it, imihari ikazamuka. instead of listening, they get angry at you. Ibibazo bikazamuka. Problems come. Bamenye utamenye. They have gone Bakoze ku muntu respecting udakorwa. and touching on an untouchable person. Uri igise kidakorwa. What are you which is untouchable? Irukana izo mbaraga za Pharao. Take away that spirit of Kuri iyo Pharaoh. kode mu mutima wawe. Remove those codes in Kuri your iyo life. myumvire mu buzima Remove bwawe. those mindsets in your Yewe icyo life. nshaka. What I want Nicyo kizaba. is what will happen. Oya. No. Twuzuzanye. Let's complete each other. Twuzuzanye. We complete each other. Hari ibyo nzi There's utazi. some things I know Hari you ibyo don't know, nawe there's uzi what ntazi. you know I do not know. Twungurane. Let us complete each Duterana ku other. cyumweru nk'iki. And we will gather Kugira ngo this week twungurane. as to complete each Imana ashyizeho other. itorero. God put a Kugira ngo church tuze for us to twunguke. come and Ariko umwuka congregate. Pharao But the spirit of Pharaoh ugakomeza ibintu. will make things big deals. Fisto Big things. yakwigisha. When Pastor Fisto Bagasohoka preaches, bakabirori. they go and tell Pastor, Niwe wowe yabwiraga. he was talking Ntuna muha about amahoro. you. Do not even give Ahubwo them ndakwereka peace. sisiteme dukoreramo. Show you the system Kugira of ngo working tumuhangamo. for us to Kuko fight umwuka wa against it. Pharao The spirit of ntabwo Pharaoh. warwanya umurimo Imana yahamagaye. You cannot fight against the Ngo wowe people of God, uzamushobore. but for you to Urimo urata igihe succeed, cyawe. you're wasting your time. Urimo urata igihe You cyawe. are wasting your time. Iko uburyo iyo ntambara
ntambara bayirwana Learn how you fight that kind of battle. gutsinda k'ubuzima The bwawe victory of your life kubitse mu guca bugufi is Imana kept in the yabishyizeho happiness that God gave you. byemeze That is it. tw'umutima wa Farawo Know that the spirit of tumye abakobwa Pharaoh batinda gushaka makes ladies delay to get married. bakagumirwa kandi barangiza And then after, bakababona igihe cy'Imana they think it's kitarangiye the time of God. Mu wa mbere warize The urarangiza first mu wa one is kabiri you went mu wa into kabiri second. bamujya mu wa After gatatu saying you mu wa went gatatu into bamujya mu wa from kane 3 to buri 4. mwaka wose Every wanyongera year icyiciro gushyiraho had a level gusenga of kwawe your prayer kugomba kuzana impinduka should bring change mu buzima in bwawe your life. niba gusenga In kwawe your praying, gukorera Imana in kwawe the service of God, kutazana doesn't impinduka bring any mu change. gukorera And Imana that uri service n'ikibazo has a problem. Hello. ahantu bakaba bigenda umunsi A place you should be moving in wakora one amezi day, atanu you move far kubera apart gukomera mu mutima because of your heart being like a stone. uzi imyaka Farawo yamaze Abisirayeli Do mu you know the butayu years that Pharaoh for Uzi ukwigana? Israel is Magana in ane na- the wilderness? na 20 420 years. bazenguruka he aho Surrounded bagombaga kugenda when they're igihe supposed to move in a short kubera time, kutumva but because of kwinangira not doubting. kora kuri mugenzi bwe ngo uyu mwaka niwo wanyuma ku buzima Tell your neighbor this is the last year of the semi. mubwire ngo niwo wanyuma wo gushomera This is the last year of being. uyu mwaka ugomba kubona This amakazi year you should get uyu your mwaka job. ugomba kubaka This mu year rugo you should apana wijyana 2024 na kane uyu mwaka This ugomba year kubaka is amazu the one you should build ugomba a kubaka company. kampani You should uyu build a mwaka company. ugomba kuhanura You should uyu prophesy. mwaka This ugomba year kubwiriza you should preach. uyu mwaka This year ubuzima bwanyu your life bugomba guhinduka should change. kubera kuri mwebwe uyu mwaka I should even say bigomba this year guhinduka should change. Farawo You turamusenya will destroy Pharaoh. nta gaciro azongera You will kugira muri never twe have any value in us ever again. ngo ureke So now, uzarongora mu kwezi kwa 12 you will marry maybe December when the year is going to end. wamwitegereza And when you nta observe, masaka yahinze they don't have anything that plants wamwitegereza when you nta observe nzu them. z'ubukode They bwiza arimo don't have any houses that are saying that it's wamwitegereza rebuilt. When you nta observe sarari them, y'ukwezi arimo there's no ahumura seller of ariko the kubera month umwuka wa again. Farawo Because of the spirit of ugatuma Pharaoh, ibintu bigira it bikomeye makes things make it big deals. Jean Pusinguri hari Don't you see jumping there? use ntabwo yitwa umugabo He said he called the man now. si umugabo Isn't he a man? si umugabo Isn't he a kubera man? kuri mwebwe bw'umwuka wa Farawo Touch your neighbor and say, wowe the spirit of rutuma Pharaoh, winangira the gufata one that makes icyemezo you doubt to uyu take a munsi decision, turawusenya today will destroy it. rongora rongorwa Get married niwo and mugambi marry. w'Imana That is the plan of God. rongora Get married rongorwa and marry. kora Work, tera imbere prosper. niwe mugambi That w'iki is the plan w'Imana of God. kora kuri mwebwe tugiye gukora ni nona Touch your neighbor and tell them working is mubwirwa no now. kubaha ni nona And respecting is mubwirwa no now. gutera imbere ni nona Prospering is mubwirwa no now. kwakira ni nona Receiving is now. uyu mwuka wa Farawo This spirit of Pharaoh watindije Abisirayeli delayed Israelites mu butayu in the wilderness kubera kwinangira umutima kwa because Farawo of doubting. Imana ikabwira Farawo God will say, Pharaoh, reka ubwoko bwanjye let my bugende nation let them Farawo go. ati And Pharaoh said, sinemera I will not accept. ntimuri buva aha ngaha Will not depart from here. kora kuri mugenzi wawe Touch your neighbor. waretse kwinangira umutima Stop doubting ugatangiza igishoro gikeya and start with a low ko na biriya capital. bikomeye uzabona Even those big things you shall attain it. kugira ngo uduke udufaranga ubitse dukeya Tell them the few money you're keeping, God can ejo multiply kuwa mbere it. genda udutange Tomorrow Monday go and start with it. wiryama ufite Do igishoro not sleep when you have capital. wiryama Don't sleep. wiryama ufite amaboko Don't sleep when you have head. jya gushaka akazi Go to seek for a job. shaka akazi Go to seek for a ibiraba job. ngo nzaha The Bible umugisha says I will give imirimo blessing y'amaboko the works yanyu of your hands. kora Word. imana ibona isoze And God will fulfill isezerano His promise. umwuka wa Farawo The spirit of Pharaoh, ahantu wageze where it has reached, unangira umutima you doubt. worship team Worship Him. ufite ibibazo bitatu You have 3 problems. cyane The first, umuntu wese ufite umutima winangira everybody who has a heart that wo doubts, gusuzugura perezida disrespecting them, complain about each other, complete. They don't complete each other. barahimana
they conflict. ntabwo waremeye guhimana, You were not created to waremeye complete gukora others. neza, You're created to work kuzuzanya well, na to mugenzi wawe, complete Niyo each mpamvu other, your ijambo brethren. rivuga That is why the word uzi says, gukora the icyiza one who knows how to iyo do good, atagikoze when they do not do it, kimubera it icyaha. becomes a sin. cya gatatu The third thing uyu mwuka wakoze this spirit did, ukora kuri mugenzi wawe, touch your neighbor. ubwira ngo iki cyo kirakomeye. Tell them this is mighty, this is big, this is big. uyu mwuka This spirit wa Farawo of Pharaoh uhora ushaka gusubiza abantu inyuma, always wants to put people behind. gusubiza abantu inyuma, Always wants to put people behind. Behind. umuntu bamuvugaho gato When they bite the yaramaze person, kubakuru they have already food and they say, "No, I'm going. ndige I am going away." yagera mu itorero When they reach in bene church, se bamuvuga the brethren talked about him. ndabibarekeye I am leaving it. muzabibana Move with it. nzajya gushaka And n'imana I will go to look for God elsewhere. ntaho imana zita There's nowhere that God is. umaze no kwishyira You hejuru have already lifted yourself. ndige I am going. nta n'ubwiza bw'imana bugira And there is no power of God here. Farawo winjiye mu It is Pharaoh who has entered in your ears. ntiyifuza gutera imbere mu That is kumenya good for you to prosper. umugambi w'imana The plan ni of God ukuzamuka none is for you to ejo jump ukongera up ukazamuka and to where you're ejo bundi lifting ukongera again. The next day ukazamuka you're lifting. iterambere And the rikaba buri munsi prosperity becomes mu buzima everything bwawe continuous in your uwo life. mugambi w'imana And it is the plan ariko of umugambi God. wa The Farawo plan of ni Pharaoh uguhora asubiza abantu is always to put people behind. ndabaretse mugende I am leaving you go. muhimbaze imana Go yanyu and worship your mu God butayu in the ariko wilderness. nimugere But do not kure reach for. niyo magambo Farawo Those are yabwiraga the words Pharaoh told the Israelites. kora kuri mugenzi wawe Touch your neighbor. ubwira umwuka wa Farawo ugusubiza Tell them the spirit of Pharaoh always puts you behind. Do not allow it. ntukabe watangiye Do ikintu not allow when you ukivemo start something and ntukabe wageze ku iterambere you kuri reach the jugunye prosperity. hagarara ubamba amahema Stand and urwana intambara fight the paka battle. Farawo azahuka Pharaoh will move Farawo away. azagenda He will be chased abishaka away. Whether he atabishaka wants it or not. Farawo ajya atangiza Pharaoh starts ariko ntabwo ajya He asoza doesn't end them. kora kuri mwe tubwiye ngo ibyaguhagurukiye Touch your neighbor. Nubwo yagurukiye nawe bizagenda Farawo ntabwo yagenda utamuhagurukiye niyo mpamvu mugomba kuba abantu basenga niyo mpamvu mugomba kuba abantu bizera korari ikazamuka ikaririmba The choir neza goes up, they sing mu yindi well minsi mike in few days. asanga hasigayemo batatu When there are only 3 people remaining kubera Farawo because of Pharaoh. Farawo yageze mu rugo rw'abantu basenga When Pharaoh reaches in the home of people who abibamo pray, amacakubiri put in division in. kugira ngo abasengeraga mwe The basenga ones who are praying, separasiyo they start praying imana ntiyumve separating. gusenga And kwabo God will never hear their prayers. akabisubiza They put it back on a low place. ongera ukore kuri mugenzi wawe Touch your neighbor once again. ubwiye ngo umwuka ugusubiza Tell them the spirit that puts you ntabwo ari behind umwuka uva ku is mana not the spirit from God. umwuka wa Farawo The spirit of Pharaoh. kera wazamukaga imisozi You ukisenga used to climb mountains and kera pray. warabwiriza You used to preach. kera wakoreraga imana You abantu used benshi to serve bagakira God and a lot of people ariko get ibikomere saved. wagiye uhura nabyo But the mu wounds rugendo you encountered Pharaoh in yagiye this journey, amutega Pharaoh on trick yakwisha amaso and it killed your ndongera eyes. gusubiriremo I will repeat this umuhamagaro for nta muntu ugira you. icyo The upfa nawe point is nobody who ahubwo takes Farawo niwe uzana but ibibazo God is the one who puts kugira ngo problem utangire for you to n'usoze start iyi and mana not yacu finish. yitwa This arufa God is called ikitwa na Alpha omega and is also ni called imana Omega. itanga He's the God gutangira that gives ni imana beginning itanga and He gusoza gives an end. kora kuri mugenzi wawe Touch your neighbor and tell them. imana inezezwa iyo wavuye mu z'icyumba God kimwe is pleased when you depart from one house of one room and you go into 2. mubwire ngo iyo uvuye mu ya bibiri When you depart from ukajya mu ya 1 bitatu and you go into 3, mubwire ngo nabwo imana inezezwa God is pleased. imana ikugisha May God bless you. imana ikuzamura May God lift you. imana ikubahe May God make you respected. Whatever you need, may God give it ibyiza to umurere you. nawe abandi The things that you've done to me, may God do it for you too. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. kora kuri mugenzi ubwiye ngo ntukemere ko n'amadogo Touch your y'umukiriya neighbor and tell wameneka him to mu not birebire even allow for your place to get broken. turwanye Farawo uri mumena amasahani Farawo uri mumena amateremusi Farawo uri mumena amatasi musenge Destroy him. wari ugeze ku modoka imwe ebyiri Yeah, eshatu pretty sure 2, 3 cars, utagiye kugenda all nawe of them you start moving by wizemera foot. ngo ntiwahura n'umuriro kwera icyo gihe Why do you move by foot? ni mu ishuri ry'imana Oh, I am in the school of God. mu ishuri mwiga atarangira The schools that you study and you don't graduate.
Pastor Latifa has graduated. She got a diploma. We have her who's a diploma. She's a pastor and a lawyer. Who are you? The school which has an enemy. Didn't know how to fight that. I pray for you today. Not that you if God has made you take a step, tomorrow you want to take another one, the following you take another one. That is what Isaiah says. Expand your body, expand your body. Do not come on another place. Your children, make them happy in the city. I pray today, the spirit that you put God remove it. Fast for 4 days they do it, they fast. 4 days, go to fast the day, Pharaoh comes and they trap them with a man, they trap them with a man, and pours all the anointing. Pours down all the anointing. 40 when you have dry, and when you depress it, the devil traps you with a sugar mommy. From church, you're blessed, you feel like you're a man of God. Pharaoh traps you with your servant and that they have. If you find them, they have. Do not abuse or insult them, but give them advice. Correct them by praying for them. Make Pharaoh go away, and things will be done well. Pharaoh. Make things big deals. You know a church that he has reached, they never learn prosperity. They never think of prosperity, no. When your pastor is this is enough. There is another place that I am praying for. There is what I'm waiting for. This is what will depress you and say like this, and then you you go. This year I will not preach I will preach the gospel. When people shall repent, tell the neighbor that spirit of always putting in your mind. He doesn't want you to do that for prosperity. God remove it from you. You were ready to control. You started to control. You have married to control. Shift you from everything. Who are you from? Touch your neighbor and say, depart from the neighborhood you're in. At least go in another one which has good histories at least. Sahara is where you've been born, where you studied there in Ivory. Everything with diploma you got in Ivory, a job in Ivory, also controlling potatoes, not even in an office. The spirit that always puts people say, Lord Jesus Christ, from now on, I should prosper in praying, in touching money, in working, I should prosper everything, every aspect of my life. Give your neighbor a high five and tell them, prosper every day. Prosper in the name of Jesus Christ. Prosper in praying. Prosper in changing. Prosper in getting saved. Prosper in respecting God. Prosper in salvation. Prosper. Everything you do prosper. Everything you do prosper. If you're praying one night, add another one. If you were add another of being before God, if you're reading the first chapter of the Bible, then read 3. You know, I go on YouTube and see how pastors stand like this, the way they move, because of the original Christ. They do it. And the words say, the work you're putting on, do it. Because when we walk there is no work and there is no plan. Because the thinking is now. Working is also now. And praying is also now. I pray for you today. God make you prosper in every aspect that you do, prosper and develop. If you're
is sleeping by himself. Look for somebody else to sleep. Yes. Two are better than one. Touch your neighbor and tell them it is not good. abandi bana imbere y'Imana ibyo byaba nko kuri pastor warobanura ku butoni ariko mu maso y'Imana ntabwo bibaho ibyakozwe n'ibicicumi n'umurongo wa 34 Petero abango ni ukuri menye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni ahubwo amahanga yose uyuba agakora ibyo gukiranuka iramyemera. Hallelujah. Amen. Touch your neighbor. In your handbag buri mwaka mu buzima bw'umukristo agomba gukora ikintu bita isubiramo. Buriya mwaka 2020 na kabiri ni ibiki nagezeho. Uyu mwaka ni ibihe tena ngomba gukora nkageraho. N'itorero njyewe ndimo ndakora action plan 2022 twakoze iki? Twafashije bangahe? Twishyura mituweli bangahe? Ko turi abafatanyabikorwa muri leta twakoze iki nk'itorero? Yibuze bangahe twatangiye mituweli? Ibyo nzabyandika ibyo nakoze. Noneho ngicireho
bibi 23 At 2053, naho tuzagera kwiba we shall reach tuzakora this, kwiba we shall do bishobora this. kutagerwaho It byose cannot be ariko mu attained 10 in 6, but in 10, kora 5 do at least 5. Amen. kora 5 kubeshaho Give you some things to nawe sustain. mu buzima bwawe And you and I ugomba also, gukora ibintu you byaguka should do some things which prosper. Kora kuri mugenzi wawe. Touch your neighbor. ubwire ngo kwaguka Tell them it's every day. ubwire ngo ni buri munsi It is every day. Farao For him to discourage people, abasubiza inyuma to make them behind, go back behind. God, ndasengera itorero I pray for this church. Imana irinda abinjira For God to protect the ones who enter, let them not go back. ndabasengera I pray for them. n'ibyo mwagize Whatever you have wished, bizasubira let it not go back behind. bizasubira Let it not go back. haleluya Hallelujah. andika icyakane Right, the first Umwuka wa point, Pharao the spirit of Pharaoh uri gukoresha cyane always makes you work, ariko ntubone umusaruro but you never get anything for it, for your work. umwuka wa Farao The spirit of Pharaoh, uri gukoresha cyane it always uses you a lot, ariko ntubone umusaruro and you never get a reward. umuntu agakora kuva ku wa The mbere person works from Monday. naruhuka They don't rest, ariko ntiwamubaza iterambere but you cannot ask them their prosperity. No. uyu mwuka ukoresha abantu The cyane spirit uses people a lot of ariko times, wareba iterambere but ryabo when you observe their prosperity, uribona you don't see it. imana God yahaye umugisha iki gihugu gave blessings this country. nimubona gitera imbere If you see it prosper every day, bagakora cyane bagatera they imbere they work and they mujye prosper. munezerwa mushime Be pleased and thank uyu mwuka this spirit. abantu barimo hano se There's no people who are here. amaze nk'imyaka 5 years they spent. acuruza They do businesses, yakuramo and when they go ariko to purchase, n'isakoshi but even this handbag, n'isakoshi this one, wayimuza they cannot afford ahubwo it. aho kugira ngo atere But imbere instead of prospering, arakora cyane they work hard, amadeni and akarushisha debts are even bigger than the capital. uyu mwuka Farao nicyo ukora This spirit of Pharaoh is what it does. wambura abantu iterambere It removes people's Bagakora prosperity. cyane. They work hard. bagakora They cyane work harder, ariko but umusaruro ukaba muke there's no benefit or feel. Pastor Fisto, imana ntabwo ipimira mu kuyikorera God doesn't test you in His ministry because people have imana loved you. ipimira God kuyikorera tests that you work for n'iterambere Him. It's ikugezaho the prosperity that He makes you rich. icyo kintu uzakimenya Know that kind of thing. imana ntabwo ipimira iterambere God ryawe doesn't measure your kuba wanuye prosperity cyane for you to prophesy. Oya! No. ipimira iterambere It ryawe measures your mu prosperity kwaguka in k'ubuzima the bwawe expansion of your life. bibiri itubwira ko The Bible tells us iminsi myinshi a lot of days petero na yohana Peter and John, bagendanaga na they yesu used to move with bagakorana Jesus. nawe They would ngo work with Him. barushagaho kuzura They imbaraga continued to be filled by the bakarushaho Spirit, kuzura to be umwuka filled wera by the Holy abantu Spirit. babareba When people would see bakabona them, si ba bandi they're bazi no longer imbere the same that ahubwo they ni bamwe do, na but yesu they're same as Jesus. uko bagendanaga The way nawe they used to move with barushaho Him, kunguka they used imbaraga to resemble like bakunguka gukora ibintu bikomeye They're doing mighty iterambere things. ryawe Your prosperity niryo is rizatwereka what will show uburyo us ukorera mu the imana way you serve God. bibiliya avuga ngo umurimo wose The ukora Bible says every work ngo that you tumenye ko do, utera let inyungu us know that it brings umurimo benefits. wose umuntu akora Every work that utera person inyungu does brings benefits. utera iki It brings benefits. utera iki Brings umurimo wose umuntu akora utera iki every job or work a person barakwimuye does. rwego Touch your ntugakorere neighbor, ubusa tell them don't work for useless. imana igukure mu kafara May God remove that spirit uko of mukorera pride ubusa that makes you work in vain. dusomere zaburi Read for us in Psalms. dusomere zaburi nsoza Psalms as I end, conclude. zaburi ya 27 n'umurongo wa 2 127 verse 2. sigaje iminota 15 I'm remaining with 15 minutes and I end because I should end by 30. imana ikeneye ko nukora God needs you if you work. ugomba no kuruhuka You should also niba get. usenga imana If you pray God, by'ukuri truly, gusenga kwawe your praying kugomba kuzana impinduka should bring change. gusenga kwawe Your praying, imyitwarire igomba your guhinduka conduct shall gusenga change. kwawe Your praying, ibikorwa byawe your actions bigomba guhinduka must change. biravuze ngo abantu basenga Tell the neighbor people nibo who bantu bakwiye pray kujya are batera the ones imbere who should cyane prosper a lot more than niwo others. mugambi w'imana That is the plan of God. uyu munsi abantu basuzugura inzu See, z'imana people disrespect the kuko house of God abantu bazirimo nibo because the bakene people who are in there are poor.
I pray for you niba today. bavuga umukristo If they talk about a bajye bavuga Christian, umuyobozi they say a leader. niba bavuga If umukristo they talk about a babona ari Christian, umucuruzi they mean a business niba bavuga person. If umukristo they talk about a babona ari Christian, muntu ujya mu bushinwa he's a person turikiya who goes to Turkey, aragura ibintu China, and amakampani purchasing things in buri companies. munsi nitwe tugomba Today, kwiyafungura we're the ones who should create new companies. kora kuri mugenzi wawe Touch your neighbor. ijambo rituvuga ko tutazaba The word tells us umurizi that we will not be ahubwo tails, tuzaba but we umugisha shall be heads. bitangira rishobora kuba It ribi said at the beginning can ari be bad, ikiherezo end. rikaba But rirerire the end becomes long. ndagusengera uyu I munsi pray for you today. imana igufashe May God help you. imana igufashe May God help you. kora kuri mugenzi wawe imana Touch your neighbor and say, may God help you. igufashe Do not work for vain. Read for us. Zaburi ijana na makumyabiri na kane umurongo wa kabiri. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare. bibaruhiriza ubusa It is in vain kuzinduka for you to rise up early. ngo bibaruhirize It is Ubusa vain kuzinduka kare. kuzinduka Kare. to wake up early. Continue. Mugatinda cyane kuruhuka. niba nabona umwanya wo kuruhuka And they don't even get time to rest. Mukarya umutima w'umuruho. bazinduka kare bakora They cyane rise up working Ariko hard, bajya working a lot, kurya. but when they go to eat, bakarya imboga they eat N'abakozi. legumes. They're ariko buri workers. munsi But reka every day, first day to isosi 30th, y'ubunyobwa is y'ubunyobwa na kawunga soup of peanuts and flour, n'igitoki kosho. ntashobora kurya inyama They can nziza never eat kubera cooked kedi ya banki iri meat hano because of the credit of the bank. Shocking kubera that. ko ubwenge n'ukora cyane Tell your neighbor, if you work ugomba harder, kurya cyane you ukarya should eat well. bazinduka kare They bagakora rise up early, ngo ndetse morning, bakarara work, amajoro bakora they sleep while ariko bajya working, kurya but when they go to bakarya eat, ubusa eat useless bakarya things. ibidashobotse They eat bad things. Hello. 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 Tell your neighbor, nuzinduka ugakora cyane if you rise up early and you work harder, ujye uryana neza eat well. warahejuru ukora You spend the night eating, you spend working, and you are living badly. Why? kandi urakora And you work. igisobanuro cy'ubuzima ubayeho But the explanation of the life you're in, si igisobanuro cy'umuntu it ukora is not the one of a person who works. hereza imana icyubahiro Give glory to God. hereza imana icyubahiro Give glory to God. hereza imana icyubahiro Give glory to God. shaka sinasozereza Even if I want, I can end by hari here. icyo imana igushaka This is what God wants on you. kora cyane Work harder. ukore cyane ni byiza gukora Yes, it is good to work. ariko niyo havamo n'umusaruro But if there is also a havemo benefit, umusaruro mwinshi let it be a bigger benefit. umwuka wanyu The last spirit wa farawo of Pharaoh wari umwuka wo kwinangira was a spirit of doubting. sindi buhati I will not delay there. Spirit of doubting. kwinangira Spirit of doubting. nasomye muri bibiliya I read in the Bible. ndaza kubasomera Felix I will read for you. Felix yananije umuntu bita Pawulo basi Felix, Pawulo yahoraga amubwiriza ubutumwa Paul bwiza always Felix. preaching him, but Felix agahora amusubiza hariya always wavuze say, what did you say? izina ryawe Your name. bizakunaniza kuba It will be hard ugomba for you. kurusengera You should pray navuze for ngo it. ndabivuga imbere I y'abantu told them I will say it before batazakwanga people, for them not to hate you, bakanakurusha and they ikibazo hate you atari wewe when the problem is ikibazo not you, nize the problem is your umuhamagaro wa the Pawulo calling of Felix God. Felix ntabwo yigeze atuma Pawulo aho hagoye never gave peace to Paul. ariko ibintu mwaragasa But this thing, did you read? mwaragasa Did you read it? ni Felix It's Felix. ni Felix Felix. nabisomye neza Did you read it well? sinshaka kwitanga muri wose ndabyerengera nyirubwite I'm telling you. nabisomye I read it. akabwiriza ubutumwa Pawulo Written Paul Felix avuga ati said, sinumvise Pawulo I didn't hear. ubundi washakaga kuvuga What ikintu did you no want to Pawulo mean? agahora Paul will amusubira aho kugira ngo continue yaguke repeating atere imbere instead from him to umutima prosper, but the ukinangira heart ahora doubts, amusubirisha always niyo repeating. tugomba no So we kwihanganira should even kuko pray amazina yacu because our nayo ni names ikibazo are also mu problems iterambere in prosperity. ntoreba njyewe nuranye nawe Now look at me, Zobi my geze. name. Do you know where it has made me rich? uzobigeze nuranye nawe Where it has made me rich. mwanze kwangara akakwita nabi nuranye nawe njyewe That name. ntabwo bajya They can never go away. The ones who love me, the ones who lie to me, all of them, I should be with them. The problem is not ikibazo people. n'umwuka wa The Farawo mu problem izina is the ryanjye spirit of Pharaoh in my name. njyewe nibwo bwa mbere nari mbisomye mu That was the first time for me to read it.
soma ku Umwuka wa Felix yananije Pawulo mu muhamagaro. Felix disabled Paul in his calling. Aramunaniza. And disabled him. Baba kubwiriza. When they depart from preaching, when they depart from Felix would say, I didn't hear whatever you said. Whatever you say, I don't know. The truth, no, it's not true. Always achinangira umutima kubera izina rye. His name. Ni Bibiliya. It is the Bible. Mwana somye Felix. It is where I read. I haven't read Dieudonne in the Bible. Touch your neighbor. I will bear with you. Because even your name, the Pharao can work in it. Tell your neighbor. It can make you doubt. This spirit of Pharaoh makes a doubting heart. He brings doubt. God sent Moses was made by the eyes of Pharaoh. But Pharaoh didn't accept. His heart became like a rock. This heart of doubting destroys a lot of homes. It hinders prosperity. Where the spirit is, prosperity doesn't rise. Where the spirit is, there is no peace and prosperity. I pray today, may God enable us, as the people who serve God, may God remove a doubting heart from us. A doubting heart is what brings unforgiveness. When you lose unforgiveness, when you lose your relationship with God, God dwells in forgiveness. God is the forgiveness of God. The love of God is there. There's no love that can get replaced. But there's no forgiveness. For forgiveness to be there, it is love that can be manifested. Without love, there's no forgiveness. And God is called love. And Israel love is, even God is not enough. I pray for you today. May God enable you the spirit of adoption. May God remove it from you. There's some people you lost in your life that were friends. God has for them to move you from this and move to another level. But the small mistake they did, you stopped. You didn't want to forgive them. Touch your neighbor. When that person doesn't forgive, does not reach forward. Tell them they don't reach forward. They don't reach forward. Forgiving is an explanation of prosperity in a Christian life. It is an explanation or meaning of prosperity in a life of a Christian. If you don't forgive, then I give you advice today. God enable you to forgive. How many times you guys forgive? And Jesus said, forgive 7 How many times is that? 490 times per day. Matthew 5 said, blessed are the merciful, because of the one who shall be judged. Mercy that can forgive us is from the one who gives us. If you don't forgive, the forgiveness you ask for God, it will never give it. Forgiving doesn't come from when there is roughness, God doesn't dwell in that place. God doesn't dwell in that place. When God wants to use a person for his next step, first thing he softens his heart. Before God sends you, before he softens your heart. When the devil wants to use you, he makes your heart like a rock. I'm ending. Only 4 minutes I'm remaining with. How can I succeed against this spirit of Pharaoh? The first thing that can enable you to have victory, overcome this spirit, is continue to fight the battles of spirit. Prayers of battle. The prayers of battle. You cannot overcome Pharaoh. You don't have to pray. These prayers, they're the ones that pray. From now on, the devil will never overcome me.
Touch your neighbor and tell them know how to utter. watusenga Know how to utter while praying. kandi wasenga And when you pray, uhagarara mu byanditswe you stand in handitswe ngo it is written, uyu mwuka Farawo the spirit of waje Pharaoh kuyobesha Dawidi came to make arababwira ngo handitswe ngo it is written, handitswe ngo it is written, izanunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye wewe uzabibona inunganyiriza ameza yandika Zaburi ya 23 yari mu ntambara z'umwuka Farawo of the spirit of Pharaoh, ntambara y'inzara the spirit of muri famine. Matayo In Matthew, Yesu aravuga ngo Jesus said, umuntu a ntatungwa person is not n'umutima sustained gusa by bread ahubwo only, atungwa but he is sustained n'amagambo by the word ava mu kanwa from the mouth shima of God. kora kuri mugezi ubwire ngo Touch your neighbor and say, gusengera mu byanditswe to pray in Imana scriptures. ibyumva cyane God hears it kuruta mu more gusengera than mu magambo praying in words. ongera ubimubwire Touch your neighbor and tell them. ongera ubimubwire Touch your neighbor and tell them. ongera ubimubwire Touch your neighbor. iyo Imana urivuga ngo When handitswe you're ngo telling God it is ntabwo written, tuzaba God, we umurizo will not be tuzaba down, we umutwe will be head. Imana iramanuka ikavuga ngo njyewe n'ijambo uyu muntu abana nanjye kandi narirahiriye ijambo ryanjye niriba muri mwe icyo muzasaba cyose nzakibahereza Imana itagira isubiza God muri is the ijambo solution gusa word to his word in praying. Hano urabona God, you're seeing. mama wanjye baramuhemukiye My mother was betrayed, nanjye urampemukiye and you also betrayed me. bizakugirirweho Let it come to ntacyo you. uvuze imbere y'amaso You don't mean anything in front of the eyes of God. wabona umwana abarozi barimo God is barahagurukira that the children ugahita uvuga ngo handitswe it ngo is written niwe that utanga you're the gutwita one who gives to ugatanga no children, kubyara and you give birth. umwana wanjye ndamudekaraye agomba kuba muzima haleluya Hallelujah. abazimu bahita batsindwa ako kanya Are discouraged in that moment you utter that word. urugo rwagira intambara When you kajya mwitangira ibice bibiri ya 18 si byiza uyu muntu aba wenyine sisubiza umugore nabi sisubiza umugabo nabi uwamumpaye wabonye ko atari byiza yishakira igitambo ibyo tutarimo duhuzanye nawe kora kuri mugenzi ubwirwa reka kurega umugore wawe imbere y'Imana reka no kurega umugabo imbere Stop y'Imana accusing your partner or husband in front of God. wabona uri umupfakazi But when you see that you're ukajya muri rusi you go in room, ukabwira Imana ngo Mana you tell God, twakaye kubera karande iwacu because of the ariko hari generation umuntu of bita but rusi there's a person yagize who umugisha had a blessing. abana neza na Naomi uramusumbusha umuhereza Bowazi nubwo ndi Even if umupfakazi I'm a widower. kandi nibyo bavuga bakavuga What ngo they say, they say wamwishe that I'm the one who killed irongera him. igitambo Please look for a sacrifice. You give me another one. amateka y'iwacu The histories of my home. ntakice CV yanjye Let it not kill my CV. Touch your neighbor. Urubanza rwose Fight rukubuzima every bwawe judgment that is ruburanisha against ijambo life. Fighting with reka the word. kuburanisha amagambo Fighting with uranisha words. ijambo Fight with the iyo word wavuze of ijambo God. Imana iramanuka God iyo wasengeye mu ijambo when you Imana pray the itega word, amatwi God listens. tugabanye amagambo Let us reduce our words in prayer. dukoreshe ijambo And we use the word. wabona abana babuze You see that your children are lacking Reka school. guseba. Please stop ujye imbere fighting. y'Imana uvuge ngo You Mana go before God and waravuga abana say, you banjye say our children will bazigishwa be taught by n'Uwiteka the Lord. nta bwenge Without nta there's minerivare no kora mu knowledge, bubiko there's bwawe no mwami touch in your stock, Lord. And give me school fees. wabona abantu bakugose When you see people reka surround you, gusubizanya nabo stop fighting with them. naho nanyura Even if I mu pass gikombe in the cy'igicucucuro valley of death, sinzatinya I ikibi will not cyose fear any bad kuko ndi thing, kumwe nawe because I am ahantu with hari you. ijambo Where there is a Farawo word, ntabwo ahatura God dwell in that Pharao place. Pharaoh atuye mu buzima dwells bw'abisi in the life of kuko ntaje believers because there's no word. kora mu bintu bwe ngo nta kibazo ufite Touch your neighbor, tell them you have no problem, that God never gave his
ijambo It's you not having the word. kandi na nazimu urimo zigorere No Imana failure itatangiye that doesn't give a igisubizo solution for in the word. nta biri kukubaho There's nothing bishasha that is happening bitabaye to ku you bantu that didn't happen to kugira ngo others. tumenye uburyo turwana Us to know the way we n'uburyo fight dutsinda ibyo and the way we turwanya overcome from the spirits we fight against us. We need the word. Hello. Touch your neighbor. So you want to be a good Christian? Read the word. You want to be a good Christian? Read the word. Times will come and surprise you. That you come and shall know how you conduct yourself. But sometimes I encounter conflicts in the calling. When I start to feel like that person is confused me. I was confused. And when I was confused, I heard a voice saying, read in Nehemiah. It was the students didn't want to help him. How did he conduct himself? Claiming to be moved from service of God. What is ijambo uzasiba icyuho choir mugomba gusiba icyuho repetition niba yari rimwe mukongera zikaba 10 mutagononwa kugira ngo korari yanyu idaseba. Not to get shamed, but we complain because the word is true. When the word is there, they bite to complain. Touch your neighbor. So the job is a solution to every marriage or home. And when you do it, if you have the word, do it in the word. Proverbs 31:10 says, she works up in the morning, observes the field, and they buy them, and they don't think that they're doing it for themselves, not wanting to be thanked. You don't do it because you want to be thanked, but you do it as your duties that you're supposed to do. You don't complain about it. I am the one who was the more you can sustain that. Where there is the word, you strengthen yourself. I am confused. May God help you. Everything that you do, for it to go back. We are going to pray a prayer. Read this word as I complete. Ephesians chapter 3 verse 21. Kuva 3:21 aravuze ngo kandi zaha ubu bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa none abanyegiputa and the Egyptians nimugenda nimuzagenda ubusa ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda muyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu niko muzanyaga abanyegiputa. Imyaka bamaze batunyaga nimara kwirukana umwuka wa Farawo ibyo batwaye byawe Imana izaguha uburenganzira usubira kubibanyaga ntabwo Imana ikuze ngo bazabitwara kuri mugenzi ugiye mu buryo ibyagiye byagaruka oya mukora mu bwego ibyagiye bijyanye na Farawo bishobora kugaruka mu bwandi ubwoko bwanjye zabuha imbaraga ugende mu bagore b'abanyegiputa icyambere babaka imyenda kora kuri mugenzi ugiye ngo agaciro abantu bakwa nibo bazakagaruka senga ubaha Imana igihe kigiye kugera uwakwambuye ijambo wese Imana izarimwambura yongera igarure ubuzima bwawe icyo batwaye cyose ntabwo ari ijambo gusa irababwira ngo n'ifeza zanyu n'izahabu zanyu abanyegiputa batwaye umunsi nzabagarurana n'ibyanyu byose uyu ni umwaka Imana igiye kugarura abantu izabo banyazishe uburenganzira wanyazishe Imana igiye
igiye kumukugarurira agaciro wanyazwe Imana igiye kukagarura akazi wanyazwe Imana igiye kukagarura urugo wanyazwe Imana igiye kurugarura nzagarura nzagarura I will bring back. You know, how the man is on Tell the neighbor there's no any other person that God. it. It is you. Oh yeah. No. God will not come back before he brings back your things. But the one who knows the one who he will send to you. And as you reach them, they will name your children and they will give you the riches and the silver and the treasure of the everything don't leave in their heart. These cries of battle. Make everyone have their things around them. There is glory. There is going to touch your name. bagiye gusubiranamo bavuga ngo burya warasengaga burya wabanaga n'Imana burya Imana yawe n'Imana oya mubwire ibyo batwaye ntabwo babijyanye kure ahubwo babibitse mu ngo zabo Imana iravuga iravuga ngo ubwo butunzi babize bashize mu nda yabo ngo nzazipfomboza mukuremo mubagarurire uyu munsi hari ibyawe byari byaragiye Imana yongeye kugarura hari amahoro mu rugo rwa Imana igaruye hari icyubahiro Imana igaruye hari iterambere ugaruye icyo wari waranyazwe Imana irakigaruye umunezero wari waribwe uyu munsi Imana irawugaruye inzira zawe zari zarafunze Imana irazifungura wanyemera ugahaguruka ukavuga karindwi ngo biragarutse oya niba ukabigarutse ugacana ngo biragarutse akazi karagarutse urugo ruragarutse amahoro aragarutse umunezero uragarutse haleluya ntabwo uzongera gukorera abantu ntabwo uzongera gukora ngo wasarure abantu byari ikibazo gikomeye Abisirayeli barakora kwa Pharao bakubaka inzu ariko ntibazirare bagakora cyane ntabwo aribo baziraramo uyu munsi ndagira ngo ubwire icyo ugiye kujya ukora cyose kigiye kujya kibyara inyungu kuko umwuka wa Pharao wamaze kuwusobanukirwa kuko wawusobanukiwe ntabwo uzagaruka kugira ngo indwara zirarangiye kugira ngo indwara z'abanyegiputa kugira ngo zirarangiye ubukene na ntego na Pharao kugira ngo birarangiye ijambo riravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu umwuka amereza ijambo yesterday on the street, I used to use pastors or word for it. I say, oh, okay. When a person serves God, it shows that God is with them. The history that start to change. Yes. That's so true. It is manifested that we work for him. But I requested him again. Let him protect his children. Remember where we and we respect him and we make him respected. That is the prayer that I prayed for you yesterday. Give glory to God. Lift your heads. The Lord Jesus Christ. Uhere akakanya. All that belongs. That the spirit of
Yesu avuga amagambo akomeye. Jesus said mighty words. Aravuga ngo munyigireho He said, learn from kuko me noroheje because I am mu meek mutima. in my heart. Ikimenyetso kigaragaza The sign that shows ko umwuka wa Farawo that the spirit of utaba Pharaoh mu buzima bwawe doesn't be in your heart, ni in ukoroha your life. k'umutima. Because your soul Kora is kuri your mugenzi heart. wawe. Touch your neighbor. Kizakwemeza ko Imana What iri will kuza show you that God mu is buzima bwawe. that is coming in your life? Ukoroha ko mu It's mutima. you being soft in your Imana ibahe heart. umugisha. May God bless you. Kandi Imana ibagire May neza. God do good to Ibyanyu you. byose All the byagiye. things that were Uyu munsi done nusohoka hano. today, Umenye Imana ya Isiraheli, Imana y'itorero, imbaraga z'amasengesho yayo, birabigaruye. 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 Kora kuri mugenzi wawe. Touch your neighbor. Mubwire ngo njye nawe ntacyo You tuzapfa. and I will never Namenye ko umwuka wa Farawo I know that the spirit of ariwo Pharaoh, waduteranyaga. the one made us Mubwire ngo ntacyo tuzongera will gupfa. never complete the Mubwire ngo way. njye nawe You and uyu I, munsi tubaye umwe. today we are Oya one. mubwire ngo tubaye umwe. Today we are Oya one. mubwire ngo tubaye umwe. Today we are Mubwire ngo one. burya ntacyo dupfa. Ahubwo Farawo niwe waduteranyaga. Uyu munsi yatsinzwe. Ijambo ryarambwiye ngo tuzamenya ukuri. Ukuri kutubature. Uyu munsi ukuri kw'ijambo ry'Imana tubabature mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Komera Imana amashyi. Hari umuntu yikomoka Farawo w'umubabaro kubazwa na Farawo byageze That muri person Haleluya. called the soul of Ntucemerere agahinda do not allow sorrow kugararana muri we. for you to sleep within in you. Agahinda kazanwa na Farawo. Sorrow comes because of Pharaoh. Kora kuri mu gihembwe. Imbuto y'agahinda si imbuto y'ubumana. Touch your neighbor and tell them the seed of fruit of sorrow is not from God. Mubwire ngo si imbuto y'ubumana. It's not the seed of God. Mubwire ngo ayo ni amayeri yakoresha Those are Farawo. the techniques that Pharaoh was using. Ongera muhereze ka high-five ndi Give them again a high five. Mubwire ngo ntabwo I nzongera kukubabaza. will never hurt you. Kuko Farawo ari muri njyewe yasohotse bimubwirire neza. Murebane bimubwire sinzongera kukubabaza. Kuko umwuka watumaga mubabaza wa Farawo wanyibwiriye. Mama Rebera ntabwo nzongera kukubabaza. Umwuka wa Farawo niwo utuma abantu baryana. Mama muri hano umugabo uri hano ntawe ubabarire bataragusaba imbabazi. N'umwuka wa Farawo watwinjiraga ntitubimenye. Arakuri mugenzi ubwe bwicira akarisha umwe ngo yari Farawo se yari. Wink to them and tell them was Pharaoh. Yari Farawo bwicira Was Pharaoh akarisha. and wink. Mubwire ngo yari Farawo ntabwo yari Was njyewe. Pharaoh when he wasn't. Mubwire ngo kiri icyo gisebe naguteye. Yari Farawo ntabwo yari njyewe. Oya bwicira ku kajisha. Wink to Mubwire ngo them. ni Farawo wibanze hagati y'urukundo rwanjye nawe. Kugira ngo birangire tudasogererwa. Hari umuntu wafashe umwanya azamure haleluya. Oya hari umuntu yumva ababariye azamure cyane haleluya. Abantu bakarara bakije umuriro kubera Farawo. Kora kuri mu gihe ngo umuriro urazimye uyu munsi ukora. Umuriro mu rugo urazimye. Umuriro mu muhamagaro urazimye. Uwo wasaga yari Farawo. None bose Farawo aragiye. Amen. Oya. Kureka Imana. Nta muriro uzongera kwaka. Twamenye ko ari Farawo watsawe. Tereza mugeni ugiye boneka haya hivi. Mubwiye ngo yari Farawo. Mubwiye ngo nta kibazo kinini cyane gihari. Yari Farawo gusa. Oya mubwira ngo ryohera. Kuruta bombo yari Farawo.
Pharao. Yari Pharao. It was Pharao. Korari yari Pharao. Choir was Pharao. Yari Pharao suma supu na sosi. Isishuke. Yari Pharao. It was Pharao. Kamba wali warafashe mu mutima wawe Rwanda had kubera abantu because of sikure uyu people. munsi He moved himself. Pharao yatsinzwe. Failed. I see you very well. Lift your hands. Tugiye gusoza iteraniro We're going to end our congregation yasozwa na Pastor Fisto to be ended by Pastor Fisto. ariko hari ikintu nshaka But kubasaba there's something I want to request you, ask you. kuwa mbere Monday, tomorrow, amateraniro ahari we have no congregation, no kuwa gathering. kabiri azaba Tuesday, ibyifuzo to be only for wishes, n'iteraniro rya nimugoroba the one in the evening. kuwa gatatu On Wednesday, nta teraniro rizaba there's no, kuwa kane ni Thursday, icyumba cy'amasengesho it is prayer room. kuwa gatanu Friday, nimugoroba saa 12 it is afternoon. kuwa mbere Monday, kuwa mbere Monday, tuzatangira iminsi we will start 7 days. icyumweru cyo gushima Imana. It's a week of thanking God. teme yose izavugira Everything that will be talked here, ni ugushima it is to thank no kwibuka imirimo and to remember no the words, kwibuka iminsi ya to kera remember the past no days, kugira umutima and to uzirika have a heart that ku remembers. cyumweru Sunday, tuzatangira icyumweru gifite intego kugira we'll umutima start uzirikana this tukakubwira week. kujya imbere y'Imana no gushima tuzakora iminsi We'll do 7 ku cyumweru days. izasoza Sunday will be ending. Pastor Fisto azadushakira Pastor amakorali Fisto will look for adushakira choirs abahanzi and for dukore igiteraniro singers. cyo gushima We'll do a concert of thanking. igiteraniro cyo gushima Concert of cyo thanking. gushima Of thanking. apana gusaba Not to us, cyo the gushima one of thanking. tugeze mu kwa mbere We have reached in January. tutarakuvamo Before we kugira ngo start Imana izaturinde mu yandi mezi reka tuyereke ko let us twazirikanye show him that we ibyo have yakoze mu gihe remembered cyose whatever he cyatambutse did in the past time. cyo gushima iki I'm thanking God. Imana ibaha umugisha And God bless you. abapasiteri